laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi ala ni'mati l'islam wa kafa biha min ni'ma. Summa salatu wassalamu ala ashrafi al-anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ahbabihi wa ala kulli man ihtada bihadiyi wastanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawoy yettude o allajo mawɗo wawɗo mo ronkata ko tawata o seytinanima woosi a torakimo, amma bani adama sa torike mo ñande be o seytinante. Ko ɗum sertini Allah e bani adama, laysa ka mislihi shay. Goɗɗo ko mari o ko mari ñande be ñande, se a torike mo tun on haɓay. Allah non kanko inni kala on mawnintiniɗo sali torade mo, wo sayadkhuluna jahannama dakhirin. O naata yiide jahannama hara ko hoytuɗo ko jasuɗo. Toragol Allah hara hino tawa e dewal. Si tawi goɗɗo o torota ko Allah, hara e dewal makko ngal hingal manki. No woni ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wo addu'a'u huwa al ibada. Wo toragol ngol ko ɗum tigi woni dewal ngal. E riwaya goo ɓe inni wo addu'a mukhul ibada. Toragol Allah ngol wo ko ɗum woni ngandi dewal ngal. Harayde yetta e Allah oɗo o okkorte haysi a toraki mo. Wona noon fere kadi sa torike mo. Kala toriɗo Allah sa torike mo hara tawaraki piiji tati o jaabinante ko toriɗa kon. Ko imma ajilan aw ajila. Ko imma yi'a ɗon e ɗon ma yi'o après kon haray o jaabini du'a o. Ko piiji tati woni toratake, ko ɗin ɗon petto woni Allah jaabinta. Kala toriɗo taƴugol enɗan Allah ƴettata ɗum. Toro taƴugol enɗan Allah faalaka ɗum ɗon. Ma toriɗo ko boni Allah ƴettata ɗum ɗon kadi. Ma neɗɗo toro joni o ina mimmi neeɓi toragol, kono han joni Allah jaabina naarila. Ɗum ɗo kadi wowlatake. Sayna ɗiɗo tawi tun Allah ƴettanima. E nder noon ko toriɗa kon kadi ko 25% hettataka aduna ga, yiyataga. Ko lutti ko fof Allah marante ha laakara ɓayare ko toon ɓurɗa e haton jinde. Sa torike mo kadi goɗɗum o jaabinante, kono haranano faalira ɗano, kono harano jaabiniri noon ko noon ɓurma e moƴƴirande. Ibnul Qayyimul Jawzi, afwan, Ibnu Taymiya Sheikhul Islam rahimahullah, o wi'i wo hara Allah ittuno gundo on wirngallo hunkun, o holli bani adama ko heɓatamo e ko heɓata ha yawmal qiyama. Foppo o hollama wo a heɓatano ko ɓuri e moƴƴude ɓuri konko Allah propose amma ɗon. Hara o ittuno wirgal longu yiya ko heɓay ma kon e ko heɓata kon ha ñande mayɗa, wo a heɓatano ko ɓuri e moƴƴude sina konko Allah suɓanma ɗon. Ko ɗo wiyete Allah. Ɓawɗum ɗo juulenge nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, nulaɗo mo anduɗen Allah okkimo ha ka hattata ɗon tawata ala hay e hunde ko feƴƴi ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam okka kon. Si tawi Allah manti wa kana fadlullahi alayka azima, ɓural makko ngal e dow ma Muhammad hino mawni, pellete hara hewti nokkugo ko ha ɗon kadi. Si tawi adiɓe e sakkitiɓe fof ko oɗo Allah ɓuri yiɗugol, adiɓe e sakkitiɓe fof ko oɗo adato natoygol aljanna, haray nema wo nema ala ɓawo aljanna. Haray lette kadi ala sattuɗe hulɓiniɗe ɓawo yiite jahannama. Kala nema kadi mo goɗɗo heɓi, so heɓari aljanna haray fus so heɓari. Kala sattende kadi goɗɗo nde o heɓi, si a daɗi yiite jahannama haray hay hunde heɓare sattende. Allah hokku en aljanna. Oɗo wennelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawata o ɓannidiriɓe, waɗi wawu atufu hakkunde Allah e kanko. Wa atiullaha wa atiur rasula. Ɗofte Allah ɗofta ɗon nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam. Si dina kanka yahay ko be kamɓe ɗiɗo ɓe yaade. Goɗɗo wata accude nelaɗo ɓawo inna himo yiɗi Allah. Siɗa yiɗi Allah tun ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwtirta ɓawo muɗum. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, jokke lam min Muhammad on sayno yuhibbukumullah. Si Allah no yiɗa on hande kadi. Ɗon andi gissa ka Sayyidina Umar ɗa ko feƴƴino kon hakkundeji maɓɓe. Si ɗum ɗon feƴƴi duwano ɗen sahaba ɓen e ɓeygure maɓɓe ɓen fof kadi, ɓeɗo jettunoɓe jawle muɗum e wonkiji muɗum fof yarniri l'islam on. Fiyo Allah waɗanɓe ɗum ɗo fof sadaqatun jaariya. Ko ɗum si karamo kojo goto himo yewti e deftere, o inni wo kanko himo haton jini e jangoɓe ɓen ɓuri ko jangoɓe ɓen kon haton jini e makko.
wo so weytiki haa ko o jogii kon ka hoore o loowi e juuɗe janngoɓe ɓen woni nder ton ankodike nder ton ka ɓe yaari o ɓe yaaday e makko kala ka ɓe yaari kadi ɓe udditay tun téléphone hunkum bi mana ko woni ka hoore kon baraji ɗi yanoyaki sanka compte makko wonno haray no ɓuri ko jonnete ñande ɓe ñande hay say ko 1000 euros si ɓe weldoyi kaw ɓe yaari o ɓe goli o hetta e baraji ɗin si ɓe haɓoyi kaw yaari o kadi o hetta e baraji ɗin kadi ko ɗum ɗo on sa o jangi hadis mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kaɓe maaki wo wa innal alima la yastahfiru lahu man fi samawati wa man fi l ardi hatta l hitanu fil ma karama ko jomo allah on okkori gandal okkori faamu okkori yaaju ɓernde sa jangi o hadis ɗo hara no woodi ka doga wono gando karama kojo gando wono torade allah yo allah yaafo mo man fi samawati dendangal wonɓe ka kammuɓen fop ino inde allah yaafo kaarijo yaafo kaarijo ko wonɓe no woni toon ko malayka ɓe won toon ɓe ñamata ɓe yarata ɓe ɗanta ko ɓe resata sakko duwa maɓɓe ronka jabade man fi samawati e homɓe kadi wa man fil ardi e dendagal ko woni ka leydi ga ko gay fof on torade allah yo yaafo o karama kojo ɗo na ɗon tun hatti o wini wo hattal hitanu fil ma wo hay liƴƴi ɗin ka nder ndiyam goɗo noon anda liƴƴi ɗin kono ɗi foti sina tago ɗo ɗi on hande kadi ɗin fof no torade allah yo allah yaafo o yo allah yaafo o yo allah yaafo o sabu ko o woni e anninde jama on ko moƴƴi kon o itta ɓe niwre o naɓa ɓe annora iman yo allah hokkoren gandal ko sakiten maɗum yo allah waɗu en awa jangoɓe nelaɗo sa sallam e maaki woya eto ha wona e nder yimɓe nayo wota wonoyde jawo sina ɗum hay jama e halkiɓɓe wo kun aliman eto ha wona gando ko numéro 1 non etoɗa ha wona gando net si tawi ɗon newaki mutaalliman wonu neɗɗo andinotoɗo jangayɗo ɗaɓɓa defte janga si tawi ɗon kadi newaki aw sami an wona neɗɗo heɗitotoɗo janguɓe ɓen e jangoɓe ɓen donc a tawama ka 3e groupe si ɗo marsari wo aw muhibban li haula wona yiɗuɗo ɓeɗo tato janguɓen jangoɓen e heɗitotoɓe lando kala ko anda wona ɓeɗo nayo non haray ko mala ɓenni ɓenni wala takun khamisan wata wonoyde jooɓon kala ko ardi ɓawɗo hande ga tawa kay ɓeɗo wo fa tahliga sakko halkoɗa ka wonoyɗa goɗɗo har nayi nder ɓeɗo nayo o a tawama e halkiɓɓe ko balance wonni mo ɓeyo ndar hoore mum ko honto tawa yo allah waɗu en ka numéro 1 ɓawɗum ɗo ɓe sahabaɓe ɗo woyen yewtu fi goto e ɓeɗo ko wiyeteno sahabajo no mari sartiji enen ɗo fof goto men wona sahaba wonta kadi sahaba ila yawmel qiyama sartiji ɗin nokkel go ɓe addi ɗi 4 nokkel go ɓe addi sartiji 5 fi ko wiyete sahabajo go'o on taw ko wuuri duɗo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wuron tan goto ɓe addi sarti ɗiɗaɓo on kadi yi'a nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tati on gomɗina nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nayi on maya e hoore gomɗinal ngal kadi si ɗiɗo nayi timmi wo hara woni sahabajo wurida e nelaɗo yi'a nelaɗo gomɗina nelaɗo maya kadi e hoore gomɗinal ngal kadi no wonno woɓɓe namɓe fi nelaɗo kono ɓe wawa kontatake sahabaɓe jonna misa wano najashi o wonno ɗo Éthiopie ga o gomɗino nelaɗo kono o yi'ano nelaɗo yi'ano mo kono o heɓuno ɓay o maayi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam juuli mo salatul ghaib ɓeyni o ko ɗon julde wirnigo woni ko adi fuɗɗade e hoore on ɓalejo o mo Afrique ga kadi no woodi woɓɓe go kadi wuuri duɓe e nelaɗo yi'i nelaɗo gomɗini nelaɗo kono ma yaare hoore gomɗinal ngal ɓen non kadi ɓe yalti ton ɓe wonari sahaba no woodi woɓɓe go kadi yi'uɓe nelaɗo ɓe wuuridi e nelaɗo ɓe sali gomɗingol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wano Abu Jahali en non ko bandino maayi hoore keferankaku ngo no woni nelaɗo ko sallallahu alayhi wa sallam kaɓe maaki fi Abu Jahali ɓe inni wo kala annabajo no mari ko wiyete firawnaru ɓurndu hulɓinande e keferankaku ngo ɓe inni wo min mofti annen ɗo mi mara ɓuuri Aba Jahali e wonde bandi wonnugol yeddugol salo l'islam salo annabajo l'islam hono fewno annabi Musa ɗum hari ko firawna
karama ko ɓe yehi ha compari abou jahali e fir'auna ɓe tawi sitta fir'auna idi abou jahali hakke ko tawata oɗo o holluno nelaɗo sallah sallam ngaygu o añi ɓe o feññini ngaygu ngun kadi malgré ko aden e bappa mum ñande o mayeyno ɓe addi ka qissa abou jahal ñande o mayeyno ko payi koye 12 ans 14 ans woni ko taƴi hoore makko woɓɓe wini ko abdoullah ibnu mas'ud ɓay hewti o piitike o andi ɗo pellet ɗo laama haala ɗo on ko be o seeda e aduna kawya yaltinta kaafa ɗon kon taƴugol mo ɗon inni habbo wolnama konguɗi ɗiɗi gogon taw mi ta memiran ka kaafa moɗon ka kaafa l'islam ni taƴir hoore annen kaafa an kan mi yiɗa ko innirte l'islam fo yo mema ɓe waɗi nongol konngol ɗo e konngol firawna ngol firawna ɓay yehi ha hewti kaw halkotoɗon ngo tawi fo maayi kanka ɗo hewti nokkugo ko honno wiwno ko amantu billazi amanat bihi banu israil wa ana minal muslimin ha ɗo on de min kadi mi gomɗini on mo bani israila mi tawa min kadi e julɓe ɓen kono tawi woni trop tard oɗo noon daare kefero himo mayde daare ko woni e wolde kon o andi to o to kanko hari hoyi seeɗa qissaji goo ɓe adda toon hay say ko israiliyat ji so neɓuno e muɗum sina ko ɓe udduno hunduko makko kon Allah jaɓayno tububu ye firawna tori Allah yo Allah hokke battane moƴƴo konngol ɗiɗa ɓongol kay ko abou jahali wolno si ɓe taƴi hoore makko nen o ini mi nulama ɗo kadi muhammad yettinoya kadi inna ana kafirum bihi hayya wa mayyita mi wuuri mi maayi miɗo yeddimo fes mi falaka kala ko waddi conseil ɓe taƴi hoore nden hande kadi oɗo wiyete abou jahal haray malgré ko bappanelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kono ɓay jaɓari l'islam hay hunde ala ko nafata ko ɗum innugol joni alhamdulillah ala ni'mati l'islam si Allah hokkima l'islam haray ala hay hunde ko heɓari yo Allah tabintingen e hoore l'islam oɗo ko banggue keferɓe ɓen ƴetten noon asadullah piyori Allah ni ɗum ko hamza bun abdul muttalib ko ni woni inde makko nden oɗo ko lollirno hamza oɗo ben makko ko abdul muttalib hamza oɗo e bennelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko goto ɓe noddi baba ko bappa makko tigi na de bappa maslon gon kadi hamza oɗo kadi himo yiɗuno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ado jaɓugol l'islam o kadi o jaɓano l'islam on kadi bi kono o lorrano kadi l'islam on kadi golle makko ko honnu wonno golle makko ko si weeti bimbi o ƴetti wañirɗum makko ɗum o yalti o yehi ka ladde o yehi wañoygol ko ɗum hamza wonno ko andirano ko neɗɗo hulɓininoɗo noon hulɓini on noon naafi o kaanu maɗum ko joginoɗo darde jogii kadi mirin jogii kadi jaahu e nder makkatal mukarrama tentini kadi koye leñol ɓuraysi kadi woni ko jeeya kadi tewtini kadi baaben makko kadi hino darino kadi darande ɓiɗɗo gorko kadi ɗum ko abdoul moutalib andi Allah teddi leñol ngol teddindirgol go honɗum taw yaltingol annabajo ɓurɗo moƴƴude on e leñol ngol tippina kadi qur'ana on kadi arabuɓe no jogino janginji buy wande wona joni enen tigi pulal ngal ɗo joni leyɗe nogay e jeɗɗi wowla e pulal e nder afrique no gasa woɓɓe meɗen ɗo si camerunejo to wowli mamo centre afrique mamo congo to wowli on famodirta few ma ɓeɓe nigéria joni noon arabe on kay kamɓe kay ko non wayirno ka teddingol noon gol leñol qouraysh sabnelaɗo sa sallam Allah addi on qur'an ko ɓuuri e hewde kon fop hara kono qouraysiyankoɓe yewtirta noon tippi e muɗum ɗon malgré hino woodi ka nder qur'an ton konguɗi harana konguɗi arabu few no ka nder qur'an ton kono ɗum ɗon e yewtu e ñande go hande naafi ɗum ɗum hamza o ɗo e nelaɗo sa sallam ko aden e bappa muɗum oɗo no tawa e ko woni saabu ha o jaɓi l'islamu kon ko innete kon bambal ngol siɗɗo muɗum kono hara ko bambal ngol mo kadi e hoore gonga ay l'islam on ari julɓe ɓe sonjama nelaɗo sa sallam sonjike moƴƴa noon fewndo abdoullah ibnu mas'ud radiallahu anhu o arno o feññini qur'an on sahabaɓe nelaɗo ɓen fop ko kanko ɓurno fanɗude hari si tawi ni sahabaɓe hino jooɗi tawi himo dari sahabaɓe gon ton haray joɗande makko nden kanko sahabajo on e darande abdoullah mas'ud nden haray no fota Allah fanɗinnomo ka ɓandu o janɗinimo ka gandal ha ɓeni kala falaɗo jangugol qur'an on no tippinira noon kadi yo jangu no oɗo jangirayno noon oɗo kanka ɗo inni o waɗay hunde luttayde fillitede ila yawmil qiyam ñande sayyidna umar natno ka l'islam o landi o inni alasna alal haq wa hum alal batil nayne woni e hoore gonga on kamɓe koye hoore fenade ɓe woni nelaɗo maki ko noon tigi woni de o inni ko fi hon ɗum suuɗanto ɗen feññine
ko ɗum so innana Umar al Faruq sendidirɗo gonga on e fenani hade woni duuɓi boy ko suuɗagol. Joni noon kaɓe yawnoɗon Abdullah ibn Mas'ud kanka ɗo inni wohimo faala hara ko kanko adi naninoyde heefere ɓen ko ɓurata ɓe mettugol kon ko ɗum woni nanugol Qur'an. O yehi noon hande kadi o jangi Qur'an on kaɓe yewno noon ka saffaji ɗon ɗiɗi ɓe waɗi ɗo saffawol nelaɗo e ngol saffawol ɗo Umar e ngol saffawol ɗo ɓe suti toon hiɓe sintira hiɓe habbira la ilaha illallah muhammadur rasulullah hiɓena Allahu akbar hiɓe suti ka kaaba hefe ɓe nanɗo ɗum ɗo o wastayi goɗɗo hara ko a yetti hayre a fiɗi nagge e alaɗo hakke ko ɗum woni e sattude maɓɓe. Kono nokkeli ko kala yaltuɗo tawi ko adi Sayyidina Umar adi fottu haynagol o tawa turnugol ngol ni hino sattanimo seeɗa ko marche arrière o waɗata hakke ko Allah hokkuno Sayyidina Umar ko wiyete ko ñaande o ɓurno jogade par rapport e doole par rapport e Sayyidina Hamza. Kono ko du'a nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko jaabi o hoore Sayyidina Umar radiyallahu anhu par ce que kanko ko Umar ibn al-Khattab o wiyete oɗa ko Amr ibn Hisham inde Abu Jahal nen tigi joni noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓay tawi ka début l'islam ko miskin hoygoy tun ɓe mara sabu accirtake sabu ko ɓen tu woni jaɓude l'islam on tawi ɓe faala heɓugol tugalal gotal ko wada darade fino l'islam yara on saɓe ɓanti juuɗe maɓɓe ɗen ɓe tori ɓe maki allahumma aizza l islama bi ahadil umarain Allah mi torike ma yeɗɗinire o l'islam jonna o l'islam goto doole sabu goto e ono silmugol ɓe Umar ɓe ɗo ɗiɗo Umar ibn al-Khattab e Amr ibn Hisham. Allah jaabini du'a on e hoore Sayyidina Umar o jaɓi l'islam ko ɗum enen kadi hino sella ka kayfeero torane Allah fodde o maayari so maayi o torantaki Allah. Kono sa yii non ɗo goɗɗo ndara tawa o ɗo ko jooma darnde ko jooma gandal ko jooma faamu ko jooma doole ko jooma jaahu himo jogii teddugal piji ɗi fof no timmi e makko kono o jaɓa l'islam o jaɓa sunna ma hay tawi ko julɗo mais o jaɓa sunna juulugol toro Allah yo Allah hollu oɗo gonga ko jaɓa sunna o ɗum ko dagino si on ɗon jaɓi tun hara no wawonde sabu ka mum foppo hande kadi hara goɗo susta wolde hande kay hara joni ko wonno ɓawa makko foppo jaɓira e sabu ɗum hara hino sella ka l'islam goɗɗo simo ɓoyli ko haray ko on ɓuri handude e du'a edi fewuɓe ko ende ko Allah tabintinɓe ɓoyli ɓen torɗen Allah yo Allah ho fewnu ɓe. Joni noon oɗo ɓay noon ɓe hewti Abdullah ibn Mas'ud o jangi Qur'an o nanniɓe ɗum ɗo noon satti moƴƴa e Abu Jahal o tappi mo tappande ɗo woɓɓe ni ko tappande naɓi noru ndu woɓɓe ni ko kafa kon o taƴi noru o yanu few. Abdullah ibn Mas'ud nduɗo ndu yahuno few hande kadi ko ɗum noon ñande yahuno to Abu Jahali komi wolno nanen ko ɓay tawi o warama o piitiki hande kadi Abdullah ibn Mas'ud kanka de o arno hande kadi fi taƴugol hoore nde tawi kanko tungo wata hakke ko ya janɗi kanko ko fanɗi kon o eti ha o taƴi hoore nden o ƴetti kafa kon o ukki ka ɗo ka rewri ɗo hande kadi tawi o wata towde ni hoore nden hande kadi hakke ko ñan on sa o taƴi noru Abu Jahal ni hande kadi o daasi ko ingi noon o addi ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam himo jala himo welti on sa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki ibn Mas'ud kanko ko taƴuno ma ko noru nun tun ko fiyoni nga taƴi noru makko nga taƴi hoore nden kadi on sa o jaabi o inni al uznu bil uzni war ra'su ziyada o nowru e nowru haray ko iluttu ngi ɗum ɗo ko bénéfice an hande kadi on sa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haray ɓe moosi. Joni noon nden ñande ɗon no mbay heefere ɓe yalti ka julɓe ɓe ngari ka suudu kaaba ɗon ɓe hawruno e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam moƴƴa noon ƴiƴan noon yalti ka yeeso maɓɓe ƴiƴan noon yalti e maɓɓe moƴƴa noon Sayyidina Hamza noon o iwroyi noon ka ladde himo iwde waaño o ari o tawra on gere ɗon tawi ko no fewndi ɗon hande kadi on say tawi na o julɗo few no yaltitirno ka hoore puccu makko tigi tigi on fabbo deƴƴi ɓeyni Hamza ari joni heeferɓe ɓen hino habbi ene o sutanayi ɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam groupe mum hino habbi ene o tawtayi ɓe joni foppo deƴƴiti hande kadi waɗugol ni o daari o landi ko honɗum waɗi o wayi ni tun o fondi e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam tawi nelaɗo no yaltude ƴiƴam o inni o ko hombo pi ɓiɗɗo kotoango goɗɗo waɗi ni tun fuɗɗi wolde ko ɓaawo jungo ngon o yelde ɓay o memimo on piitoyi to Sayyidina Hamza on say o tippi ka hoore puccu makko o sorti kafa ko inni ana ala dini Muhammad min kadi amino ka dina Muhammad o waɗi ni kafa kam fo rekili waɗi marché arrière mo be hewtoyi ka cuuɗum muɗum ko sabu ɗum ɗo Hamza woni ko naatiri ka l'islam
ko sifa ɗum ɗo kadi seydina umaru kadi natiri ka l'islam ñande warno tawi bandirawo makko on e moodi muɗum hino janggude o haɓɓiti o memaɗi o ya jaɓari o tappi o yande yalti ka o yiwno ɗum ɗon bandirawo hino muusi moƴƴa no moƴƴa no wela gorko bandirawo ma debbo ka o yiwno ɗum ɗon hande kadi o wawari tenugol hande kadi o inni a memata ɗum ɗo fodde tawata tigi tigi on a laaɓari par ce que ko a soɓuɗo seydina umar ko neññande directement kankaɗo naati ka l'islam yo Allah waɗu en bamba nayɓe hara ko fiino gonga tabitira hara na bamba nayɓe e fi wonde makko fi iwdi ma leƴƴi ma iwdi nokku ngodu yo Allah danden ɗum non ne laaɗo sa sallam no maaki wo kala nodduɗo e leƴƴi kala nodduɗo e leƴƴi haray on non ko dandiɗo e nelaɗo ko dandiɗo e l'islam haray ɓurgol aljanna o heɓata wona fere aljanna haray koye wattan ɗum hakkille moƴƴa tele nga bangeji politique oɗo ko seeɗa e Hamza kono haari mi andari leero on ko 30 ɗo lannata haray ɓe signa lilan en fokkitari taw hay e hunde yon noon ka resumugol yewtere nden Hamza oɗo ko oɗo woni sayyidu shuhada ko wara yani sahidi kon fu haray ko oɗo woni kohojo on haray ko raɓɓindigol oɗo o natno ka l'islam o naati ka l'islam o defandi l'islam on kadi kono tawi balɗe ɗen ɗe juuta hande kadi haray ko gere ɗiɗaɓe ɗen e nder l'islam ko ndeññande woni ko Sayyidina Hamza woni ko shahidina ɓay ghazwatu badri on feƴƴi ndeññande ɓay hewtama julɓe ɓen ko ɓe 113 ko ɗum si yotton haray buyi hino wirdo ɗum non 313 ɓe ittuno ga tato ɓe itti hefet ɓen itti tato ɓen ɗon ɓe fotti ɓay ɓe fotti hande kadi tawi ko Sayyidina Hamza no tawano ittano ɓen e Sayyidina Aliya kamɓe ɓeɗo yon non ɓe wari heferɓe ɓen oya kefere to e julɗon ɓen ɗon ɓe tufidiri ɓe fof ɓe maayi no tawano noon hande kadi ɓeɓe Sayyidina Hamza wari e waranoɗo ndeññande Hind ben makko o moodi makko e koto makko woɓɓe woni ko ɓiɗɗo makko joni noon Hind noon ko debbo place gorko o desidi noon hande kadi o vanzoto Sayyidina Hamza hande kadi joni noon gere arane ɗen ko ghazwatu badri ka hitande ɗiɗaɓere e fergune laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗe waɗi ñande 17 suumaye tawi ɓe hoori joni noon ɓe wattoy ka hitande tataɓere ko hikki ɗon après ennan ghazwatu Uhud on noon waɗi tawi noon Hind oɗo himo jogino ko wiyete ko maccuɗo wiyeteɗo honno wahshi oɗo himo tawano e ɓurnoɓe ɓen jogagol doole ɗon andi noon macca on say mara valeur hay e hunde joni noon Hind oɗo ka politique makko on o naadi goɗɗum ka nowru wahshi ko tawata wahshi hande kadi ko be wuure maaye ko be o waɗa ɗum noon fi kan kadi o heɓu ko yarindima kon o inni sa waranno yilan Hamza e gere arowo ɗo on an a lutti mi waɗante jombere nde sifa mayre waɗari ha hande tarihul arabu on fof gogon taw mi rinɗinte mi waɗanama kadi jombere wandi noon capajo ala ko ɓeyda ñallal ma ɓurgal moƴƴude ñalɗin fof ko ñande goɗɗo o jombi hande kadi jon noon o fodimo ɗum ɗo o ɓuri lewru woɓɓe ni lebbi tati woɓɓe ni lebbi jeego himo entrainade ni hande kadi fi ɗumawal ngal loyiwal ngal ma ɓeyna honno ndagawal ngal jon noon aroya noon hande kadi ghazwatu badre ghazwatu uhud afwan ko ɗon Sayyidina Hamza woni ko sahindina kon ɗum kadi woni sabu on hande kadi haw sahindinede stratégie mo nelaɗo wanno on si ɓe yeddano nelaɗo sallallahu alayhi wasallam gere on fuɗɗi tun julɓe ɓen ɓe fooli par ce que ɓe ƴettu 50 personnes ɓe ƴawni ka hoore pellum yawɓe makka ɓen fof yiyay ko ɓe nakko jabalu roma fampotoɓe ɓen ko ɗo woni tadi ko ɓen woni ayri en on fof dow ga ko ɓen ɗon ayni ɗum ɗon haaju maɓɓe ala ko woni e ley nelaɗo sallallahu alayhi wasallam précise ɓe inni onon ɗo jooɗe ɗo si men foolama ko satti o taw tippo si men fooli kadi ko satti o taw tippo ta haaju mo woko woni e kon leyga ko ɓe wanno hoore maɓɓe ko sahabajo goto so mi yejjitari inde to Abdullah ibn Rawah radiyallahu anhu o inni ono wone ɗo ɓe inni awa ɓe ukkoyi ka ayde fello ngo hino ni fello Uhud ngo wiyetengo ko fanndi o ko fanndi ngo jogii 12 kilo ko ɓuri fannude kon juuteni maggo on ko fello jeyango kadi e pelle aljanna kadi ngo wiyetengo Uhud ɗon yawɓe fof hara yiyingo kadi Allah newnan ɓe haare ɓe fof no ɓe yara gere on fuɗɗi tun noon julɓe ɓen ɓe fooli no ɓe foolirno ɓe fuɗɗi noon moɓugol hande kadi jawle kon hoyirɗen jawle ɗen wonno ɓen ka hoore fello to capanɗe jowoɓe ɓe hayni ɗum en heɗɗo nde gere on lanni jawle fuɗɗama moɓede enen kadi tawi wonu ɗo ga tippoɗen moɓe ko ɗum andinton o jawdi ko fitna na enen ɗo tun hay feƴƴunoɓe jawdi fitni ɗum hande kadi woodi sahabaɓe murtirɓe saabu jawdi wallahi goɗɗo so tawi o examen ji ɗiɗi o réussi e majji hare mo jogui imanu timmuɗo nelaɗo sallah sallam mako noon wata goto darndor imanu maɓɓe on e banggue ɗen ɗiɗi ɗo tawa banggue sonnajo e banggue jawdi kala daɗɗo ɗiɗo haray o daɗi few yon noon no jawdi ndi fuɗɗano moɓorede ɓeɗo ɓe inni hande ga enen kay tippoɗen hoore jon o inni nelaɗo sallah sallam mako no ɓe fooli ɓe foola wata en tippo
ɓeyni menen on men yehi e nder capanɗe jowo capannayo on fof tippi lutti sappo ɓeyni menen ko ɗo fodde nelal arari iwrugo e nelal sa sallam min ala tippade ɗo on say Khalid bunel waɗiɗo oɗo hari o natari gal islam ko wonnoɗo kay tugalal molnagal ko keferankago no haynorno stratégie nelaɗon échoui hande kadi o moɓiti camitoye heefere ɓe waraka ɓen o contourne fello ngon fello uhudu ngon o takkitoyi hande kadi o ari o dartodi kanko konu makko luttu ngun hande kadi e ɓe sappoɗa tawi hande kadi na ko yeɗɗi ɗon hande kadi tawi laawol gol ala kaɓe hewtira julɓe sina ɗon par ce que fello ngo hino ga ayde nden hino ga nela sallam wayi noon joni capanɗe jowotelel nga ɓen non woni garde on hande kadi joni noon ka luttuno sappo heefere ɓe gari tinodiri ɓen no wari ɓen ɗon fof julɓe ɓen hino ka ayde ley hino hinni hande kadi e honno moɓugol jawle hande kadi ko ɗon noon tana on waɗi capanɗe jeeɗiɗo e sahabaɓe ko ndeññande woni ko sahindina ndeññande onno oya honno baɗirawo nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam honno Sa'ad ndeññande o fampino ɓuri dagaji wulure ɓe fampino nelaɗo fi wargo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓuri daga wulure golɗe fampotone ni hara ngal ɗo hay nokku alaka ngal yahata sinaka ɓerde nelaɗo sa sallam maka ko hombo sakkoto ngal ɗo falahul janna sahabajo goo tuɗo ngal ɗon on ɗon o yara ɗon hande kadi nelaɗo daɗa ko noon e nder gorɗo garda wingin ha goɗɗo ko ari ɗon o haɓɓiti tigi on hewta e nelaɗo ko gerda ko ha nelaɗo ɓe yanoyi noon ka nder gayka no ɓe yanino ɗon no hande kadi o yalti o inni nelaɗo sa sallam warama kangol konngol ɗo yaltuno sahabaɓe goo nani ɗum ɓe dogi ki samɓe ƴewoyi hande kadi ka hoore fello ko ɗum Allah sappi ka suwatu ala is tusiduna wala talwuna ala ahadi war rasulu yaduukum fi ukhrakum on sawi inna muhammadu warama woɓɓe hewtoyno madina few ɓe sahabaɓe goo few kono Allah yaafinoɓe hande kadi fi wonno dogatake ñande hare oɗo noon ko ndeññande o fampiɗo nela sallam du'animo ko ɗum ɓe jogotono jungo makko woni ɓe towna ɓoy nawi o ko kawu anni onon kadi hollelan kawu moɗon kadi tellement ko wonno gorko o defannuno l'islam ndeññande ko ɗon noon hande kadi ko wonɗe yewde fi mun ko wahshi oɗo o ala ɗaɓɓitude ɗiɗo o ala ɗaɓɓitude tato ko visa ni o hande kadi ko fi jombere makko nen to kanko si ɗum marsi hara hande kadi marsi ko hombo fooli haaju makko alayi ɗum o yi hara hande kadi ko visi ɗon noon o visi ɗon Seydina Hamza o wari ɗon ha tigi tigi on o yiwi ka hoore puccu makko o teppi ka leydi goɗɗum o yeyno hara mo haɓida e oɗon o hayno o keferoɗa waɗe ɗo a joni julɗon o accita oɗo o yahana o wallita oɗo o artana oɗo kadi Seydina Hamza koye nder on noon va e viyen noon ha o yandari tawi fewno ɗo Seydina Hamza fewtimo net o bugi loywal ngal ari ngal jooɗi ka ɓernde ɗo ari ngal jooɗi ɗo ngal feƴƴoy few on say Hamza ko ni o waɗi o yiltiti o fewti oya kaw fonduno ni e oya wawari buusugol gite oya ɗen hono wahshi wawari buusugol hakke kulol ay ɓe landi kemo fi ɗum oyni wo o yi'ari hay e hunde yeeso makko wo sina ayna piyoji wulure tawata ko ɗi woni ko sutimo Hamza kono o waɗi teppere wote wayi ɗiɗaɓere nden tawi wata marsude hande kadi on say o piiti ɓay noon o yani ɗon hande kadi yehi ha guere on hande kadi deƴƴitoyi ka deƴƴitoyen noon hande kadi noon heefere ɓen ara ƴetta ɓeɓe waranaɓen julɓen kadi ara mooɓa kañum kadi mo ɓeɓe waranaɓen hande kadi ko ɗon noon hinde hande kadi noon o aroyi kanko e wahshi kadi o ari o yini yo sortu dagawal ngal ɗuma wan hono loywal ngal ɗo o sorti ngal ha hande kadi gasi o yini yo seeku ɓernde nden on sa o yaltini laaɓi kin o seeki ɓernde Hamza nden ɗo kadi no selli ken hande kadi o yaltini on say ndeɗo ɓe juɗuno ɓe ƴakki e fillayeji goo goɓɓe goo yini ɓe seekuno ɗon tun hande kadi ɓe accitiri ɓe yimmi ɓe yeehi joni noon ɓay yewi ha nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam aroyi noon no ɗaɓɓitude hatta ɓe ɗaɓɓita ha ɓe aroyi ɓe tawi bappa maɓɓe ɓe yi on image ɗon na ko o wara kon tun kono o warira noon o ronki iwde ka sala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonoyi noon ha Hamza oya wahshi noon o natoyi noon ka l'islam mi dara ɓay o natoyi noon ka l'islam ayeji buy o arno kono tawi himo sikkidi si Allah yafotomo par ce que buy waɗi boneji kono kanko no waɗiri noon tawi ɗum no hino mapinimo gogon taw komo julɓe ɓe mo ɓurno hoolorade ko bappirawo nela sallam woni ko o wari na ko o warimo tun kadi kono o waririmo noon kadi ko ɗum ɗo woni ko ha joni no juude e makko on say noon aro ini est ce que Allah hara wawa lay yaafade ɓe addanimo ayeji ha aya sakkitoɗomo sakki tippagol ngol on yewta fi makko fi o jaɓi l'islam ko wayamo Allah yewti fi muɗum ka suratu zumari qul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia innahu huwal ghafurur rahim on say o silmi o naati kono andi portoɓe no yewta proverbe ɓe inna parfois on peut pardonner mais on peut pas oublier hiɗa wawi yaafade goɗɗo kono hara a wawata yejjitude ko waɗuma ko lutta ɗon a yaafiki goy kono hara fayida ndi yiɗa mo andite
ko sifa o kaɗo arno e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam makini joni sa ari ka majlis ka jonde kam jooɗi ɗo mi jooɗi e sahabaɓe haray ango mino torima ya wontir télé ɓaawo on ga wontir seeɗa hara na en pundodir ɗo waɗa min e sahaɓe an ɗoɗi directement fi honɗum nomi yiruma mi anditeji sanko waɗɗa kon bappa an nomi anditiri ɗum ɗon hande kadi ɗum ɗon kadi haray moƴƴanama an hande kadi haray ko ni wonno koɓe wonirno ɗon haray mi darna wona waɗo inchallahu en toriki Allah subhanahu wa ta'ala haray yo Allah moɓidiro en e sayyidna Hamza sayyidu shuhada ka aljanna makko ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata sina on ardo ko Allah e ɓernde hisude e shirku haray kadi inchallahu mi toro Allah on tigi wayriga haray kadi moƴƴa ɓe toro wonno arde doro ɓeɓe yo Allah o windu baraji ɗin haray komi andintinta ɗum entre parenthèse ɓoyno ɗo hari on tigi heewa mankugol ɗo kono fewn ɗo liggi hoy koyno hawrodiri nette e tanji ɗin ɗo ko ɗum mi wolda sowno ɓe kala mo Allah newnani ari ɗo yo andu ɗo haray Allah hino yiɗuma gesa fiyonno woodi ko cuuɗi ɓoyoni ko yawtata immoɗa ha hewta ɗo hewtugol ɗo kadi mo Allah yiɗa arata ɗo few ɗo fodde hiɗa nder ɗo a ño'ata goɗɗo fenta e hoore goɗɗo a janfata ko goɗɗo fodde hiɗa nder ɗo a lorradi goɗɗo salligima bonari malaika ɓe no windandema allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu allahumma tubu alayhi Allah yaafo Allah jaɓanmo Allah on tabintinmo sa heeɓi ɗum ɗo yontere ɓe yontere wallahi ko ndema mo walanaɗo ni tan yewito ɗum ɗo ta arɗo kadi fiyo yimɓe ɗuuɗum ta ar fi yimɓe ɗuuɗa few ardu li wajihillah la yu'rafu alhaqqu bi kasrati alfa'ilin innama yu'rafu bil adillati shar'iyya gonga andorta sabu ɗuɗugol yimɓe ɓen gonga on ko andirta ko sabu dalil siko tato arɗa ga wonɗo yewde o yewti goɗɗum ko imma a heeɓi kesum ma a anditi ko andunoɗa ma ɗum tigi on ɗo a heeɓi baraji ɗin kono a perdata hande kadi koyni gol a joni yimɓe ɗuuɗa ga joni mi ala yahude ton la tanki goɗɗo hino jangge ɗo wakkilo ara zorki Allah yo Allah tabintinan en ɗeduɗe ɗo okka en baraji ko woni e muɗum kon kadi woɗɗina golleji men en fof e yiingo hara waɗari gewɓal cheytani hay hunde e muɗum waɗa foppo saabu ko okki en aljanna wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aɗa ko ɗo ɓe teɓɓitilan joni hari mi andano kay komi waɗayno yewtere nden sina ɗum mi arayno laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal